83bần bạp để bộ côn vừa tục khả nông lục ní miền cầm lăng phá lai chùm lại ở trà na tài ỏi phò top snow win chẳng dù bầy chân em lại đức của bầy khai bùm nút bầy cáp bao bùm nút trầm bầy thường ngày Pru hai nút ban chiếc nhôm cần đo hệ ra này dạ cả nị dì chỉ biết xích tục hàng nam thả khả chong kia chỉ mất ở đâu biên nghệ sĩ nâng nẹ trời chỉ si đời chân chỉ tạm ai mua lẹ khâu bát tẹ nè cả cho lôi top lang thả bài sập buôn áo sầm lanh chia nẹ nê rật đục đôi sдай riệp chất trip bao khi nhom si bom chia ha cruôn bom tôi mà lấy mình scop tây nhom tê cả ba bom rùa nớ khi nhom của chúng thả rùa nơi này Pat separan tuh bay sat de richan để vào rất lâu tay mà giang visa sana snat sna ai vừa oi kê khơi jet đầy man đôi đã phiếp lục sau para tương lai nâng tha vơ trở lọp tơ vây cổ ất ẩn cử miên rùa lục miên sập hiếm chỉ sập para chỉ prakra đầy Ba sập buôn sân đaในchất lô cơ sập para tương lai sông bay miên sẽ cái đây kêu crowd cả lang cô mình prai pru akap kề ya đôi chỉ kia mình ai chiếu cung smile mùi cung tơ đất cầm nơi tật sợ mất xa cô ai cả đời pupu bàn lời con đó là mua hệ rần dạ cả bàn đạp hơi cô này dê tơ quên thả bọn ai ní chia san ở độ pa độ bôi khá là khỏi nát bố cua mình cua qua bay tròn chỉ mất nát snai ha chỉ môi nắng sắc ở độ pa độ bôi đôi chân tê bút thả bát sắp pram pi chma mùi cỡ bay mùi chiêm mùi ai mùi nâng mình nút chất à cọ mùi đang pram phụ ní ban sẽ cái đây chậm ra là rung rương pru an snat vai ai pư vị sa snat snat sna pru hai nút bô cul mình cua co bay pro cul oi no vị sa snat snat sna chậm pu bô cul để pram pu lục lòi Pai sắp pram bay bao chia sẻ trời hơi bô cul không có bay cho mệt đây chưa tục chất già snat sna ở sóc đôi chỉ tức tục chia pu khăn cầu cực của ai ông đút lên bàn. Bác sắp pram buôn ri manu tu rị chun xong bay pro đáp luôn để krương ông po cứ chấm nét vật xía cô bộ cú qua bay chia viên tranh iPod đôi sát à xe rập bước xong bay pro đáp đại cơ mini bia nâng phứ ao dư miền phải rửa với Cây sắp ở đó bỏ nè mình ai ở đó bỏ nụ nứ tay mình ai bật bạc cọt ở đó bỏ nè ai ở đó bỏ nụ nơi tại ai bật bạc cọt đôi chia ra tay bầu từ lư các mình bàn tê ai tu có ông lư tu cô từ mình bàn đối cho nó này Kali sập mui nè lại chôn nè để trong chất nát na nâng sợ trâu nâng Rức nâng thệ gì để mình miên chất prati phòn khuôn đôi an ta khuôn nâng miên trọc sầm bát trơn chi vật nè lại cho nút mua giải châu từ đó ti bằng pot khai trầm nụ hời tại bộ top từ bên tha khi nhom bản snap xong đây bông đi gì shop group bản năng hơi của đôi chi khơi thả bố nên mình prom riêng so tại đua chỉ dạng ná cô nhom bàn tăng chất tục chỉ muốn rủi hơi tha nâng dâu bông thua chỉ mất nát này ha bật bà cót ắt xong sải lòi tha ba mà đôi chân nó tì rụp nhom nạc ót a ha bao luôn sầm lạp để mót prun bong ơi sắp cho bong xiết từ lộ chiêng pru khả Kan sepi manu tu rejun jet akrok saman ប្រៀបដូចឆ្នាំងដីបាយបាក់ប្រជាcủa chaប្រហាណាដល់តវិញមិនជាប់ទេឯលោកសាទុជនចិត្តសប្បុរសប្រៀបដូចឆ្នាំងនេះ
មិនងាយបាក់បែកព្រះចហាទេដល់ផ្សារភ្ជាប់វិញក៏ងាយជាប់93ជាតិលោហៈធាតុទាំងឡាយរលាយចូលគ្នាបានព្រោះដែកមានការរលាយជាលក្ខណៈមរកបាក់សីទាំងឡាយរួបរួមចូលជាវងបានព្រោះមានរូបរាងសន្តានជាលក្ខណៈមនុស្សល្ងង់រួបរួមចូលគ្នាបានព្រោះមានភ័យនិងលោភៈជាលក្ខណៈឬក៏លោភជាលក្ខណៈឯសាធុជនអ្នកមានមហាថ្មញ្ញរួបរួមចូលបានដោយទស្សនាញាណស្គាល់ហេតុស្គាល់ផល94មែនពិតសាធុជនចិត្តល្អគេមើលទៅឃើញអាការៈដូចផ្លែដូងឯអ្នកដទៃទៀតគេមើលទៅឃើញដូចផ្លែពុទ្រាមានសម្បកក្រៅរលោងស្រលល្គួរជាទីពេញចិត្ត95ខ្សែមេត្រីចិត្តនៃលោកសប្បុរសទាំងឡាយសំបីមានឧបសគ្គអ្វីមកផ្ដាច់ពីក្តីស្នេហាគ្នាគុណប្រយោជន៍មិនផ្លាស់ប្ដូរប្រែប្រួលទេដោយដើមឈូកសំបីបាក់ពាក់កណ្ដាលក៏នៅតែមានជាប់សរសៃអន្មៃដែរ96ភាពជាបុគ្គលមានចិត្តបរិសុទ្ធភាពជាបុគ្គលមានចិត្តស្មើក្នុងគ្រាសុខទុក្ខភាពជាបុគ្គលមានចិត្តមេត្តាករុណាភាពជាបុគ្គលមានចិត្តស្រឡាញ់រាប់អានភាពជាបុគ្គលមានចិត្តទៀងត្រង់ទាំងអស់នេះជាគុណសម្បត្តិនិមិត្តខ្ញុំនឹងទៅរកមិត្តសម្លាញ់ឲ្យប្រកបដោយគុណសម្បត្តិដូចនេះក្រៅពីរូបបងឯណាបានកណ្ដុរហិរណយកៈលុះបានឮពាក្យក្អែកលក្ខុបតនាកៈអូដូច្នេះហើយគួរចេញពីព្រំមកខាងក្រៅនិយាយតបថាខ្ញុំមានចិត្តត្រេកអរចំពោះសម្ដីបងណាស់ដូចជាបានក្រេបផឹកទឹកអមฤតពោលថា97កិរិយាមុជទឹកថ្លាត្រជាក់ត្រជុំក្តីកិរិយាប្រកបដោយខ្សែកដល់ហើយដល់កែវមុតតាក្តីកិរិយាប្រោះព្រំរិនរិតរួតសរពាងកាយដោយក្លឹមច័ន្ទក្តីនឹងថាមិនធ្វើបុគ្គលដែលក្តៅស្អុះស្អាប់ដោយកម្ដៅឲ្យត្រជាក់ស្រួលក៏មិនមែនតែមិនប្រសើរជាងសុភាសិតនៃលោកសប្បុរសទាំងឡាយដែលអាចចូលទៅប៉ះពាល់ដល់ចិត្តត្រជាក់មុនដោយបិតិជ្រះថ្លាដល់ក្រៃលែងព្រោះលោកទុកភាសិតជាត្រីមុខទុកដូចជាមុនសម្រាប់ស្រូបចិត្តលោកសប្បុរសទាំងឡាយ98កិរិយាទំលាយអាកំបាំងក្តីល្មោបសូមក្តីភាពជាបុគ្គលមានចិត្តរឹងរូសក្តីភាពជាបុគ្គលមានចិត្តរពិលរពយក្តីសេចក្តីក្រោធច្រើនក្តីភាពជាបុគ្គលមិនមានសច្ចៈក្តីស្រវឹងជ្រក់ក្នុងលបែងក្តីទាំងអស់នេះជាគ្រឿងប្រទុះនិមិត្តតាមពាក្យសម្ដីដែលបងបាននិយាយមកទាំងអស់នេះរូបខ្ញុំមិនឃើញមានទូជាគ្រឿងប្រទុះអ្វីសូម្បីតែមួយក៏ឥតអង្គឺមានទូថា99បុគ្គលក៏បីសង្កេតដឹងនៅភាពនៃបុគ្គលមានចិត្តអាក្រក់និងភាពនៃបុគ្គលពោលពាក្យសច្ចៈដោយទឹកប្រយោគក្តីបុគ្គលក៏បីមើលឃើញនៅភាពនៃបុគ្គលមានចិត្តមិននឹងថឹងនិងភាពនៃបុគ្គលមានចិត្តមិនរពិលរពូចដោយឃើញប្រឆាក់នឹងភ្នែក100មែនពិតមេត្រីចិត្តនៃបុគ្គលមានចិត្តសុបរិសុទ្ធមានសភាពម្យ៉ាងហើយសម្ដីនៃបុគ្គលមានចិត្តអាក្រក់ខិលខូចមានសភាពម្យ៉ាងទៀត101មនុស្សចិត្តអាក្រក់ចិត្តគិតផ្សេងសម្ដីនិយាយផ្សេងទៀតកិរិយាប្រព្រឹត្តធ្វើផ្សេងទៅទៀតហើយបុគ្គលមានមហាថ្មញ្ញចិត្តគិតសម្ដីនិយាយប្រព្រឹត្តធ្វើតែមួយប្រពៃហើយសូមឲ្យបងបានសម្រេចតាមប្រាថ្នាកំបីឃ្លាតលុះនិយាយដូច្នោះហើយកណ្ដុរហិរណយកៈ
ព្រមព្រៀងចុងស្ពានមេត្រីរាប់អានជាមួយនឹងក្អែកលក្ខុបតនកៈរៀបចំភោជនាហារដ៏ពិសេសឲ្យក្អែកបរិភោគស្កប់ស្កល់ហើយក៏លាចូលទៅកាន់ព្រុងរបស់ខ្លួនដោយប្រក្រតីដើមវិញឯក្អែកក៏លាត្រឡប់ទៅកាន់លំនៅខ្លួនវិញអងចាប់ដើមតាំងពីថ្ងៃនោះរៀងមកក្អែកលក្ខុបតនកៈតែងហើរទៅជួបសន្ទនាជាទីរីករាយសប្បាយជាមួយកន្លលហិរញ្ញយកៈចែកអាហារគ្នាបរិភោគតាមមានតាមបានសួរសុខទុក្ខទៅវិញទៅមកធ្វើធម្មតាសាកច្ឆាសាកសួរគ្នាពីគតិលោកគតិធម៌រឿយៗដោយសេចក្តីស្និទ្ធស្នាលដ៏ក្រៃលែងឱកាសយូរអង្វែងឥឡូវយើងសូមចប់តែប៉ុណ្ណេះសិនយើងនឹងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយជាបន្តទៀតអំពីសៀវភៅស្រីហេតុបតិ